Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kaseng Jentia Students Union menta kasengi balang jong ka khat hreu tarik upna jilleu arajar arpuwei kalalap baka jingai jong ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change ya ka environmental clearance sha ka Star Cement ban penhe ya ka party motion hakasnong brichernot kadai Lyngba ka jingai jing tho na ka Meghalaya Pollution Control Board. Kaseng kalalap ya kane hadin balaya kendo markmat ya Deputy Commissioner jong ke East Jentia Hills District uba Ethelbert Karmalki ban panjing pensyai halor ke jingpen mi jong ke Star Cement ya ke public notice balaya Jingbit ban penne ya ke park long motion habri cernon. Buram mi kata jong simkhia jong risi na marba ka komisi thi ibu por sa kanta ya benta sngi layo ke jubab bat ka kot kesla ka baydai bat kita ki beri ki ba dan benta ban aji kershan ya Star Cement pinjo environmental clearance bat kumjuru ya kot kesla ka ba menu ban kti ba menu ba ibor ya ka Star Cement benda ban apply ya kata environmental clearance po Delhi na po Ministry of Environment Forest bat ka kum kot bangilasam na do menin jing sang layo ki kot ki ba ya dai bat kani ka benta bat ngila ban ong baka sokar jala ron kti ban ibor ya ka Star Cement pinjo environmental clearance Lyngba ka Meghalaya State Pollution Control Board bat kumjuru ka bakam susi banithu ipi ka Lyngba lightly ba pergi hearing ke bala dap ki bala pelong bat ki bala pulom Lyngba ke banengkong bat ka baar ka longkumtu bala su kutno hadin ba kelap dan gini-gini yang persyak kiba kang persyak pulang ke public hearing handrai ke public hearing ke balai ke formality but ke Meghalaya Pollution Control Board kalau tho nandu arajar arpau hau benai balai elektrik benai balai ban penyo ya environmental clearance yang Star Cement napo joka Ministry of Environment Forest kumjut yang ke forest kimsem la persyak ya kani ke jingle donbor ni ke jingle jong kani ke Pollution Control Board bang Star Cement manle ya kata penduk ya kata public hearing ni kata ke jingalang perstu pajba ya ban penyo environmental clearance badal yang kaseng hading layok kini kot kisla kita song perkat bat dua pat ki perok sing balang di bangila ya keren bakumno banya cakmat bad hadin mengin pet ya kini kot kisla yo ni song ya ke jingalang ni kata ke jingya perkat naliang kaseng nginom sabjar bat ni kerman ro dua pat ki perok sing balang bat kumjuru ki ba persya ya kini ke jingyo environmental clearance ke Star Cement ke bomdai hok bomdai lenti ya jing urut ya ke ikhtiar sensar ke jong ke jai penri ke jongi khantam me ke bayat na ke JCDC ki district council ya ke bor jong ke elaka berkum juru ya ke bor jong kinong song sidong ki para ki baidan markhap berkatai ke beri chernot ne ke jaka benti ya motion